Kuona ikaringi ya Kinangofu ni arimi riu maugite ihinda ni ikinyu ria thirikari ya kaunti ya Nyandarua kumakira iganda kuria maritwaraga magetha mao, undu uria maugite ona no mende honge rirugamagira urimi igathuragirwa atongoria kuma kaunti ino. Kuwekwe industries, tusiwe ati tunavuna alafu vitu zetu ni kupotea, zinapotea. Kama ni maziwa tuwe na ile kila ward ama kila constituency kuwe kunawekwa industry ya maziwa. Tungetaka kuona kwamba hii eneo iko na representative kwa Ministry ya Agriculture, kwa parastato ya KCC, parastato ya Dairy Board, kwa sababu hatutaweza kuwa tukiongea maneno ya maziwa na tunatoa mingi na tuko na board members kwa hizi parastatos. Riu aikaria ni moritie makirwo cukuru cia college na university gicigo-ini giki niguo gukiria githomo guku. Tukitaka kwenda university tunaenda Meru, tunaenda Nairobi, tunaenda kaunti zingine. Sisi tungependa tuwe na university na ikiwezekana tuwe na university katika constituency. Na kwa kaunti-ini ya Kirinyaga gukirite itu ria kiha itura-ini ria Difathers Gicugu thutha wa ciana igiri cia nyina umwe kuya ni mwaki uria urahofanirie nyumba yao aciari matari kuo. Turageria kung'ang'ana na murango uyu mwena nigetha tuhure mwaki uria turona kuria thiini tuhurire ndirica-ini. Riu turambirie kuhura ndirica na mahiga tuminje mai thiini. Oguo mwaki ni urakenenehire no rathii na mbere tono ro matira gota gukinyira indu iria ithiini. Riu ni uburandirie gwa ciana ici ni ciana cia cukuru kana kamwe karari ka miaka 3 na nuthu ati kau kangene ka mwaka umwe na nuthu. Kiumo kia mwaki kirekwirwo gukorwo ni thina wa thitima. Igeria ria kuoria mwaki ona ihenya ni riraringire higa na riu ruhonge rwa guthaitira mitino ya mwaki ni ruritio gwikaga mituki kuhurana na mitino teno. Ni ngari cia mwaki cingihe tono ngari imwe eno arariunga guku o kuria gakorwo eritwikite ni ererigirirwo ati ukehoria mwaki ni tukuhinyirika muno rwa Kirinyaga. Kungi na ku kaunti-ini ya Machakos tabarĩra ya uhandi wa miti hamwe na matunda macukuru-ini ma muthingi ni ikirirwo na njira nene urugamiriri-ini wa kambuni ya gutambia hinya wa thitima ya KenGen. Tabarĩra ino irongoririe kumenyerera maria maturigicĩirie o hamwe na kwe cukuru ici mieke ya kuona mbeca. The benefits of afforestation cuts across all the sectors of the economy. We appreciate the fact that it constitutes or continues to restore ecological balance as well as act as catchment for soil and water conservation. Macukuru magana matandatu guothe bururi-ini nimo mekiriire tabarĩra ino. Ngiribotira Inooro TV, njĩtagwo Bio wa Wambui.